Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Кеш жарық. Бүгін мен өзім тренировкамды көрсетейін деп жатырмын. Мен в основном калистеникамен өзімнің весімен жұмыс жасаймын. Тренажерный залға аз барамын. Қалыпты отжиманиядан 12 рет жасап аламыз. Одан кейін алмазный отжиманиядан 12 рет жасаймыз. И солай 4 отжимания жасап алғаннан кейін турникке ауысамыз. Какая прелесть. Где черный пес? Успокойтесь. Здесь нет никаких собак. Запомните, если вы не бросите пить, очень скоро умрет. Слово «ру» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. Замечательно. Какая прелесть. Где черный пес? Успокойтесь. Здесь